Banane i karamel su savršen par koji se zove banoffee pie. Prvo napravi prho tijesta sa kakaom i peci ga 10 minuta. Banane karameliziraj na maslacu s vanilin šećerom, dodaj sok limuna i ostavi da se ohladi. Vrhnje sa šećerom, izradi lagani šlag, dodaj mascarpone i izmiksaj čvrstu kremu. Kad se tijesto i banane ohlade, složi tart. Prvo stavi već pripremljeni slani karamel, zatim banana pire, a na kraju dodaj lagano mascarpone kremu te ukrasi ribanom čokoladom. Ohladi i uživaj u banoffee pie.